Umuseneta bwe county ya Nyamira Omoske Okongo Omogeni nigaeburirie county ya Nyamira gosa serikali ya county ya Nyamira kubaikirania abamenyi be county eyo chira chiria babalirete chingaki chichi campaign. Polycarp Okara nigoritkoria lero aenge n'umuseneta oyo asebirero byoyomo bali basiria obugimo bwabo asumboskano bwe para asensemo ya Kijauri. Gago kwa na sinsemechi gache kanyoro kia matorora kugego toke me ya sinsemechi gache bunga ya North Mogrango omoseneta bwe county ya Nyamira Omoske Okongo Omogeni nigo agendere ko bwako ye mocha serikali asigirenga nigo yagendere ko bagekombege sagukyo mugusia sensemo ya magenderero nanene asechibare yentokirere mubasokano mobe kunyara ko bago koira omwancho yega asireta Joseph Mokaya oyosiri bugema bwaye kubwatakanamo n'umubasokono bwe barasinsa kiri cya Kijauri omuminisa agatotebya mune serikali n'echebeke climbing lane bunabamente epara ende ali Kijauri gotira na ende babeke bumps nonyo wakare kumaendele ni aye kasongo ngoyo kande smatia nonyo wakare kumaendele ni totara koruzi 2027 mwana wandata bagile pale hiyo lakini wakora kitoro 2027 ayeendeka majanya wagi kulingana mono Okongo ni gagendere ko bwakoje mochi imirubiri ya serikali nanene eyubuye manyakante buna empowerment amo ne mirubiri ya serikali kulingana monere eyo atebire etari gukora mirimo yaje bwikiranu gochasaba Kenya. Hiyo grupu ya kina mama wanawachua shilingi 2000 wako watu 30 wanagawanya shilingi 64. Jamani ndio kweli. Hiyo ni kweli. Sisi tunaomba wananchi wetu hata saa hii vile nimekuja watu bado wanalia ile kadi ya SHA ukienda hospitali inafanya ama inafanya wananchi? Inafanya ama haifanyi? Sasa kama anataka kutusaidia siangeunda hiyo kadi ikae kama ile iliyokuwa zamani inaitwa NHIF. Nigo Okongo bwagende ko bakoba mochika tyabara ikurasira ngo rwagusi abo bagende ko bagotogie serikali yera service asigari ngatira kora kende yonsigaza gukyo mugusi asatebere engakeye nigo mugusi atakere gukwana neryo gerimo asoko Omoske Fred Matiangi okoboko abande mbara abagara ko bachi watange garoto wataba Matiangi wato tebya mangana ta irorega mo matara yabo mutawakali pesa kwa yato joine natoka kama ayo serikali wana yoro mwali yardetie donya sifuna omosene to nayo ekara bole tuga de ngonya Matiangi yaro sisi omomroyo koro kubabu wino ekara bole tuno mojumba Nairobi adonya Matiangi no to ko chiumwa kaji na to kararage ni buna ni to ko binda kurwa ndo biro laki mutawa pe ya barende ababande bakare bonto kana babere sigara me baba na kolini gutinde ya bayira ne kaiga to tara siyamo moko na tewengo minto Dr. Fred Okongo Matiangi ulitoko kwa form Matiangi ande ngo ikaga bale trapo naende otabana no ale na inu na sokyo musi naende ale mete 2027 o president to ko bereta anania asinsemo yende Omoske Okongo nigagendere ko bagakoboria omugavana we county ya Nyamira Omoske Amoski Muminyaribo kwene kibunango korale meremo yae we kirano guchasaba menye kurase county ya Nyamira elio kwenyorera amagenderero elakie na meza to mugavana sio sajiko ku 700 million to wega 6 billion motu yeyo ngamya ko matenga chira sanji nenda ketenja ngero ko county chinde chiko beke chipare ram county temese so ese ichio namo mende tenende milioni 300 atowekere rani abantu amotorora buna torega rero mbabolie mwanje totebira bana chira se shiringi 300 taji kuna atowekere ramu kuruseti matorore nderufuti mwaitobire eginko reporter igataseni kya wanje de gatembe kurasi nsemechi gache kanyero kya matorora ekwigo toke meye bunga ya North Mogrango meye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara